Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Ribhoy Government Contractor and Supplier Association ha ka Sautrik uno pra arhaja apusan kilalet ban kendo yoba preston tensong ubade usembut menteri rangba akajella ban pensngau hau ya kibabun kijing kibaga kanhun ka kendo uba plela teuso u presiden ka kanhun uloong baha kini kisnem kibamenta ka kam kontrak hapo akajella kalanang hiar da ka bapensyai baka kam kontrak menta kiyo kam tang kibala ban yakhun da ka bor kibahe omshu da ka tender Henry kalawan ha ka package nalor kata uloong baka jing bampat pelat ya ki belru kalalong ka wei na kimat kabalakta bha ya ki ha ka ba uloong bana kaliang jong sembut menteri rangba akajella uloong ba unsa shimkhia halor kanie uba plelat uloong ru ba kanie kade kasin ka baningkong yaki kum ka kanhun bagi hap ban kiyo sya sekretariat ban kerpat ban penlat ya kabil Tarsi ngisukmen mengila yo banyak kendo ya maduk stone bolong deputy chief minister dengan ngejela ka jungi ngiwan nakaliang jong ka Ribhoy Government Contractor Association bat kejingwan ni kendo ka jungi kalong sibun kimat benta ki bangila yo ban persngau si rengkat ba ka memorandum ka bangila pha si bat sibun ki kam ki bangi yo ba kalong sya ka jingta ki kontraktor ki na po ka district ka jungi mar kini ka kam kontraktor kini ka be ka lakrit ina kaliang ka government kaliang ka sarkar ni por mensua bagi kum kontraktor ni yo kam yo jam ni penhe persan ya ka ying ka sem man bagi di ka jingtre ka bangi yo naka la kalong naka no department ro bat namar kata ngi sngo hakini ki snem ka pementa ngi iba ka jingyo kam yo jam jo ki kontraktor kala nang hiap bat pilai aba khoti ki tandaro kami da ka package yo tang kita di bala banyak kompet ka dor bahe te kalau long sya ka jing adu kata ta namar bagi kontraktor beran ki district kam di tengah pokok Ribhoy district kadai ki district baro ka wei hi beran pokok jela ka jungi kap tam kasih jeng dia ba Ribhoy bahabami kini ki jing tray ke bangi ngisue ban likhap namar bakwan ka package mencuah kam juan mencuah ki por mencuah nakalian ka department juga piludi haba khot ya ka tendar UCI udon la ka jong ka pawar khot batla ai boru USI bon khot la ka jong ka pawar ka jong hadu yang II kenang bagi kontraktor baro kini yo kami jam ri mentah ba pela kalong bagi bio su di mentah bagi wan bani kendo bat i sa ri madu perston ila pensngoi kata ka jing bat ding ke jing tai ke jing pensngong jongi baharo lang de ila ai ka asuran ba hausnem arjar at inang study mentah bat arjar atu usnem menwan arjar atun riu bat kila ban le untah ban khot open do di barok khot di tenda ban ailat UCI USI bat UI bagi dio mentah ban khot di tenda ban ila kapat di ba kam di ban long bar khot ki kam di ban long transparent kam di ban don khan kata ka kani ka jingkhot ye kini close tenda namar ngi baka close tenda lalong sebab palat kilai sim kabu nakaliang ka department tingi kwa bakata ka di ban long ka di ban mi kat kum ka notification bagi di ban pelat ya ka apo ki tender notice board kenang bangi kontraktor ngi yo ban tep ba yo ban tep ya ka namar bangi tep ya ka tender la ngi yo ka government ka yo no nang bang revenue nang custom tingi ngim salia la ngi yo ka kam namar ngi layam li ni kam ni tray deke ka bangi kwa ka di ban long transparent ni ka kam de ban don shu ki close tender but kam de shu ban don ki tu ki kam ki battery in advance namar ka ni ka bangi nakaliang ka Ribhoy Government Contractor Association ni persiapa ino la di kinong mikmar la di kino bakin tray advance ai bakal long open lang namar ngi don hapo ke district ngi don ngangej ba haman la ka konstruksi ki don hi kontraktor brakhoy ki bala ban tap ya ka tender ka don mlikin ban le close tender hoi ki don ki case ki ba ngi sutho kum ki kontraktor ki ba na ka department ka balo emergency kum kita ngi sutho Nre ki don pat ki kam ki ba light ki babun ke di benlong transparent ha baro ki kam mi kwa bakan nokumta tingila persngoro ina marulong minister bulong ro deputy minister ka jige ka ba om bangisiam tang napo ka pidludi kay ka bangisiam hapo ka water resources ro inang wan banya kendo iya med baro ila persngoi ka jige ka jungi ki kontraktor ila sngap ka jingut ka jingnam ka jungi bat kam dalong clear ka jige keren ado ka no bangin ngilong bangin don kata ka jing bagi dia yang tak pisah kan namar ba mentau di ubenai uba ketika ayom ke semas ben lek kemen ke longyeng ke longsem mengi berkat bagi kuni kuat kan bagi dia ke bil baka department kan pelai ki bil kontraktor lah ni ke bil supply kenang ba ngilak ban pendap ke yeng ke sem kata ke jing kuat ke jungi namar ko water resources kan itu IP 800
tang hau benai financial year ngiyo kemu tang hau benai mas hadin katu kini ki kuatar hadu mentangi musim layo pisah sini aro tega don sya kajing hadu kata yang ngi kontraktor kamtam ki itu kontraktor ki ba mlasu hab su sngap ban ap myo su ban trade ki kam na marba myo bel tega JJM ro tega we problem ka ba create ba hapo ka district ka jungi mar kani ka dei ka we ka benta ka khra ko ba ki kontraktor ngi lasu sakut ka pisah kaya berat yang pisah tu lay perlu dah tu hadu mentam yo pisah tinggi kuah ba kasurkar kan pelai tu ngilai kerennya kata bat nakaliang dong di Chief Minister ila shim initiative ban ya keren bai ong bai sale shedelim agini kisgi ban perhat nam kata khanang ba yo ban IAA ya ki kontraktor ngi kermen hanta namar ngi dei ki kestang ngi don ki kermen te ngi ba kai ke bagi pensom ta kasi ba kai ke ba la ban long pat ngi ka jimentoi yang ini bagi lawan, so kemen kumki kontraktor berang pok ke distrik. Tingin dia yam kumno kolong, dalam kamdan kanu ke jinglong pat tengi sampai pada kumui. Naman ke ASEAN kadon ke bentang bakrau banyak keren. Nam tak jing jingsion yang para kontraktor berang pok ke distrik. Ini kita doh katu ila pensngau ila pensai bagi don kita skim ke badai negeri sentral kita don kita kiwan bahle online PMJSY ini kita itu kita nginum lah itu nomor kolong kapaket kawan kapaket sistem lah kawan nak world bank lah kita hari kinu gibala ngila persyang man pensngau ini baka kasarkar kadon ke bentang bakrau kala bantau ke polisi mo nang baka sentral government bon skim re apa kawan apa kejela kala ban le no te khnang ban yo ka jimentoi ya ki pai ba nong sesong ki kontraktor ta itai ya pensngau habede baka ka soil conservation nama ka soil conservation ro kalami ka tenda bat ngila sulengo na kaliang ngila de pon wani kendo ningkong yo te u district soil officer ko nongpo ban phak khang mardo re ka to ka jitre nama ro la pelai nong ba yo wo datang we kadi aku nyukulur ka to ngi sulengo ka association ha bagi la asian meeting ban ngilari mador banyak kedua i ban bu ya ka petition hang tu ke city ban bangi persno bangi persya ya kan on tang ta ngilawan ru banyak kedua yu commissioner regi simlala banyak kedua tu kasih ngila su submit ya ka jingtho ban katu ka jingtho ngilai kopi sya i deputy chief minister be in penbud dilem kanang ba kan wan ka jimentoi kontraktor bengin yo kam yo jam hakum kan ka port ba kerdu kam kerdu jam tang katai nyim juwan namar hakipor mensua ngani thu yepi ngim judon kam ngin wana me kapisa ka poi be iyo namar ngila suthu ngi ka kam ka jungi ka di beli sigi office ban li ban keli kapisa ka poi kan no ngi tip ngim ju khamwan te kni ka dikasin ka ban ko apa no te bagi yo ban wan hang ni te ba ka jiwan ngi mentaro ngasong ba kan wara sisa re la di kitri ba de to uso ko magila kular te hopefully ya ka ba ki kinsa ile hatu pipa ke JJM to ko JJM to dan kita put Sibon bah kidon ki ba yesu lengo lang de ban kedon ni ka bangim la le ye namar ba ka sensyar kadar te ka demokrasi te la ye mo e beliau don la ka jong bentar lagi beliau ngim khang ye ta an re ngi kwa ba ka di benong transparent nang ba kan syai ka profesor syai ai ni syai lang ta semua pi kedong pi em ngi tinggal pensum mentah kap di benong kunta kata long kap nginum la ban ba kli ya kata re kata ka song haki re ke ba dei ngi kwa ngi ka di benong transparent every work should be in transparent tang kata disebut